Subscribe na share link no e ma wo fro nsunye bi na ka interactive mo somfo. Me le nyama pa de papa na me de bro so sembi e na social media ai buki o social media na say. Aya bi ma me Agrada eni obati no go Agrada he na ni eni obati ane kote de kote siama. Ai se mo boni di pe na me kase ya. Na so bi akai Agrada. Ye ma me Agrada anche bia na ye hu se okopie court batama born for I 15 years anisa. Na ma me Agrada da 15 years na no da na memory card. E di memory card so for memory card se da bi. Oni Agrada e wo eye nsem kaye bi. E wo court batama wo kosua no biam ti no. E wo se mba no mba be di asem no na asem de ko na ye last month na eye Agrada emu ekopie on no emu ne lawyers amba nti court batama bogu ye se eye nyame adomande no mo saba ba beshim nyame adom mo beshia mu na eye court batan egusa nsam no yeko tv na fo no so da bi memre ka fra no kra obranti interviews bebrebe menti asem afi ma me Agrada bibi bere wo se ono jino ye omo nkora mo ka ne yi because here ya esa de bibi kan wa abla ha no che almost by 30 years asem ye ko ani ko tie ncheche mu emre ba beto aso my part and as an Agrada EBP mu ewo eye Accra High Court eye court 3 case a edaho wone Appiah bebreka no eno so ombepie mu se de anopa be so nonkron mpa mu anase 9:30 mu hono eno begina adaka mu nenso se de last week anase bra atwam kakra no lawyers na enya kwanya entimi ama bepie mu nenso enne edie ye free asem na lawyers ni nyina yede e wo hono ma omotae ma me Agrada achi amunko so edi asem no edem said the last week na and I said last time e baaye na manfo nipa bi so se o Agrada lawyers kra no aso mo twa na bo na so mo yina enne or to court no said be date no and I said time an also mo de be pie mu no na escape ya and no ntimi ama and aso mo ntimi am pie enti na de omotae e ma me Agrada achi a lawyer no ejina mu edema no na enne no meka ne ye se Appiah biblical so Agrada lawyers no eni anje yana ne interviews a se ebia court no etnasi e ka asem no wi a wode to dwa enma nchichire mu kakra ne lawyers no e de to court no nim se Appiah e grant interview e wa bontene o media no so e kire se da bi se de maame Agrada na hosuo ne se de ne ho esitie ne se de ne kala ne bibia ye no entwaye entine ne se Agrada lawyers no ene se na mopie mu court no to court no omani enye ho se de Appiah ya na wakasa na se court no wi a wotimi babo ntene media no so be chirechire nsem mu no entene de me no kasa ene Appiah biblical court na nhye se mo nkasa de ne nso no ono akasa to no fo se ne won kasa ana se ne de onka bibia ne mum nyankopon ya aduma on the 16th this month ana se the 16th December ana Agrada ya aduma court no be sa ba asetena na fi wa sa betoa aseni no so na se final ruling na se judgment bo wa court no e de atu edwa court adarete na Agrada lawyers ene Appiah biblical Attorney General and as a prosecutors and say na Agrada plead bargain omo fan to paper so na nyame ya aduma omo famra emeto court wanim ansana 16th ason nti omo famra 3 days before ansana 16th na ason otime de ne fana ruling no ababo ntere asane ni mu no eye prosecutors no so no ehye se enka court emma kwan na nka omo ngi bench warrant emfa nkwachi second accused se omo ntimi amepiem e wo court na ono na Agrada lawyers no esore esre court no se enye se eye boapayo na emum no munnim ebre no anytime no eno nti na nam so amomanti ma mapiem e wo eye court no de ama enam so ama asem no kwa koduru 16th ene se 16th December ne se eye na Agrada lawyers no e de to court no se obuguso ene attorney general kasa to enti court no emum bre no montimi nkanka no manyina mum enso motifa bato court na court no e de etie yo makano nti nyankopon ya aduma court no ahye se omobwa no nyina no mfa to paper so na system for the ehonom na ye final ruling final judgment case ne be de ebeba so tuno do no bo de mun krata bi ehia bia no e de baba to court no anim court no so esa ahye eye register no say won hwe se obeseve obi bia time no ene data obi ya de baba people no e ke se nu ho no a on fa final judgment say final ruling no e ma bronte no e ke se obi ya be pie mu e ke se court no de anu yi a wo no e de ato omanim Today said that the course so e court no and then ya bonto fa e de amamo no etimi no kasa de all right let's say go to my bra ready oh Jesus any pa asesa pa
enti ye mama Agrada ni said in omo ne body no the body that tum na America na first na or grant interviews na o ka asem se ye court na court emebu Agrada court ba ya say Agrada so be dina atemu egwani mu no Agrada asesa at once na onim de ekoso de Ghana for mu yenye ano na ama MPs ne ifo ne enya no ne no go be a fine adonti adoye enya no eti mu a mo sori a mo kaka Agrada ho asem a mo ye mo mpai ma no na mo nya se mo kan ho asem na Agrada nya mpai bo pa ye in fact Agrada nya mpai bo mo ye sre Ghana awon fo mo ka bi maye na ye ntima mi enfie so because ne color na just why say tum no first one white too but why say tum me ga say tum nya nemu no se color na ekra na yes wuti mu se color na wato na board dem e se color ni na answer yeah ba me kai pa cho wadama sa granting interviews na we no jai na asumdwe na ntimi ka asem no ye hu se ye bi be kan because the court ba time kana we ha ni bi aka wan so ni ateso wadama una unua no nya hwe ya nya ba fansa. All right, abofo bi na abomabom eno mabesa pepeso na bi ma aso ye na kan tense bra na bepe ni ndo ni bi eno na bi ma aso ye na obenya ndo papa ni bi die na ese on the wa unim say A to Z na kan fu tri so ekoso na so na se ekoso tri so finfin be che wona utse wona kokomu finfin umoja dim akonya ba no enko yiye wa ko hospital wa ko dwedwe mo se o ya won mundura ma no so na wote dia pe A to Z ni bi eto na man etwa e wo school na so betimi afro na bi ma aso e na kan tense brain na ba jindu papa ni bi enom na onto woni mi si ye kan ya papa diabetes na ma for kan me ga sa chama munti diabetes e kum ni pom na so ye kan woni mi se ye mo diabetes na wa me ba so da ma yekotwa nan ye twa nan ya yekotwa wonsa wonche e wa sansi so wo che so na odenya mi ase enu ti diabetes e duro enu mo bisima ko hospital ya ka kire me ya ma memrofo duro e ma e haw ha sei ena wo ba baje wa ya resadia wo baje wa ya rehwe enso e wa no na bi ma aso ye ena obehu sandro na bi woni mi si ye ga pressure mafo embu pressure ya dia ekum nipa pressure so de nya chi wo pe wada ama na uwu ani obi won ma pressure nya chi na obi ni nche a atwans na owu enu se me se pressure don bi na enom na onto enu se pressure don no won na eboa mu system ama mu system nso ebosti enu we mi ensa ye to bo mi enso ba ko nja mienu wade ase ade ye kwa de on the wa dia enu oba oni atinka be mo oni atinka enu o se mi ri oni atinka mentene de na so oba oni atinka pa ya wada ama misro pe atinka ro ni bi enom woni se bronya nna ebe pe bi na no menka se me ha o metete no woni wa no na se watinka na amba o se bla ba jusika yes enti pe atinka ro ni bi enom bronya e ko so de ye no so affordable ama obia ato bi anom woni se go shop na ye ka no ye ka ye nia prepare na ye ka because oba wo ubu won sana wo tietem de bia dia wada ama na se Asem Oo oba wo bu ni nsa wo semu no ene hu se calendar ye hwebie mu dem you know ono nti ye hwe calendar woni se wo white ojo nso no ewie na mumu no pant mu de nsemara nkom na wa wonim bebe ko syrup ni bi edum na onto na bibia fa na asem enko na asem ene ni on the wa dia o si mi so mu twe Bema ye ka bema pa we nkogwa emususumu ye mbre wada ama pa ye bema edonu binom afen so no wunim se okwa 3 minutes 4 minutes na atekọ dia be ye edonu binonom ye bema no ye no powder ne woni nsuo wada ma mpeni so woni powder so ni won mpeni so woni nsuo ni powder ma menka obi se ye de fragoko nsuo tin ade be ye liquid be de fra but no obi won mo se ai na me di mo me pe mo pa ubetim da peto so nem no o de peto so no try so obedi din na awie na onso on aye from chim it's pe be ma adro ni bi na onso enom na on tow e ma afi na ye be jeje ho abeseresero do ye bai o se won kwabua no e pega e kenyan kwatie no ano amre kwatie no fo na ehia be pacho chema ne fon ubewie na afo yakoda ne adalastic na etare ho no be pacho onye oba wo ye be memu nti pebi na enom na onso on tow mi wie ma so kura ne de na se cream yo me pese me ka cream yo asema e na cream obi nti edwene wo nti masem woni me se cream yo apa adwuma apa
wa brem ohunam eye wo ya wo chinkasa ejojo wa wo jonku na eha wo afen so no wo kwa adwuma ba wo mpapo mo no kan ne mema titiri wo be ma de ye kan sen wa kwa adwuma ba wa mpapo no but ya ne sen krankura te se emu abia bi wo twen ama ne mu na pe mpapo no afa ade entia emu sent no enye pe eye sa edo ebi nkun ebi na fa eso na anso wonto afi wa sha wa kwa adwuma ba honam na yo ya no fa bi sra na obody enye kama ye fa bibi se me subscribe body sa nkun subscribe body wa ase ti pe bi na efa sra na onto anye ono anabma bomo na bi ma se for now so fa bi mbra yo de deliver odama yo kenkansi jansi kenya ase kenkansi jansi atuma mu ma so pe na bi ma aso ye obi abecho akropa ni o obecho na so odi anwo so odo ho aba wonim se na ma no twegu osu na so odama frɛ bonya me se frɛ wa frɛ pɛ na etwam kwa wa ha wo enti frɛ ansa na bonya na asi ɛne wo antime ka bi ma ɔde na won konkɔ se ma akra baba